ایوار باش بینرن هجا و خوشتوی بینرن بادینان ساد بینرن ایوار بادینان خوشحالین جارکا دیمو اینگش نفیکودو جوی پیشکش کردن برنامه هوای روزانه ایوار بادینان بینران و کوین زانم که برنامه روزانه تا پیشکش کردن و روزاشی دامراد بین میپانداری کسانه کی یان چند کسانه بوی کل فری گفتگویی که بکن چه او گفتگویی یا گریدای بی پروژه و یان جا گریدای بی بزانین و زانیاری میوانه می روزه با پتر خدمت کردن هوای این هجا و خوشتوی ابرو کامرا بوینه میوانداری ماموستا و دکتور زور برایس دکتور ارسلان مزیری ماموستای زانکوی و شارزا ادبیاوی دولت بونه دا بابت می ابروکا آنها یا خودی دیگری دایی بیتن که بکیشه این درزبونا دولتا هکر ملتکی بوید دولت چه بیتن السر چه بنما دولت چه بن کی اتشیر ریگیریه لوی ملتی بکتن اوید ویتن دولتکی درز بکتن ویتن چاوا ملت هرم خو آماده بکتن حتی دولتکی راگهینیتن و نبتنی رابگهینید بلکو راگهاندن اکا سرکفتیا نبیتن اف بسیاره و چندین بسیارین دین وکیبا دیدگل دکتوری برای سینه گنگه شکرن هنین هیجاجی شمپریوان شماره وین سرشاش مدیار هین پیوندی مبکن سبارت بابتی هر پرسیاره هبه هبی دهیتا گنگه شکرن دکتور دست بی که تو گلب خیراتی سر سرچاو افرو بو ایوارا بادینا زور سپاس بجانم زور سپاس دکتورم دست بی که وی بسیاره جنابه تبکن بشین کنگی ملتان ماف هیا سر بخویا خوب راگهینن بله بشکی دست خوشی ولات کم بوی بابت هنده گرنگ زور سپاس بابت دولت بونی بابت دولت بابت که گله که فلسفیه بابت که یاساییه بابت که هجیه مروف سرپراسیتن چونکی تاریخ دا اف بابت گله که هاتی گنگش کرن وش بداتا تأسيس بونا مفهوم دولتا بشتي معاهدة وستفاليا صارت 1600 وبشتي أوروبا تشد مرحلة رابوري حتى هاتي حرب عالمية إيكيو وبداية حرب عالمية دوية مفهوم الدولة كشخص وحيد بو كسانة وحيد بوش أشخاص قانون دولي دا مفهوم قانون دولي دا أو بو يبتني كو يبتفي بو هنده خصائص تدابن وهنده مستلزمات تدابن حتى مثلا كيانك محدد تبشي بيجي أفا دولته دولت ككيانك السياسي ككيانك قانوني سر مستوى قانوني مفروضة هند عناصر تداهبن هند مكونات تداهبن هند خصائص الدولة تداهبن حتى تبشي دولة خو تبيجي فلان كيان دولته يكي شو بيتن تملتك هبيت بيتن اقليمك هبيت بيتن حكومتك فعال هبيتن وبالمقابل بيتن قابليات هبن دخولت ناف علاقات نيف دولتي دا بچي وكي معاهده مونتفيديو صراسي وسيك اف هر چهار شروط اساسيه دانان بتاسيس هر دولتك سر مستوى نيف دولتي الفقه حديث دا بشتي اتحاد السوفيتي انهيار بوي ويوغوسلافيا مفهومي ني هاتت وجود دا بود دولت بوني چكو جلك دويلات هاتنت وجود دا اف دويلتان نمستعمرات بون كو قرار جمعية عامة صار شستوئيكيا متعلق بحق تقرير مصير وبمستعمراتا كو أوجب جيتن وإنما مفهوم كينية الدولة ني هاتا وجود دا أو بو مجبور كان فقهاء قانون دولي كهند عناصر ديسر إضافة كان أو جي استقلاليته والسيادة كعنصر مهمة وشخر مهمتر اعتراف جيت مفهوم خوي السياسي كاعترافك كاشف نا اعترافك منشئ أكو فقهاء قانون دولي دن مجموعة وعناصرها أكو كومبن اتكيانك محدد دا أفملة الشيطان خطوات بوفتن ودبجتن ما إن يتهيكو دولتين خو آواكين أبد إطار قانوني دا إطار السياسي دا اوان ككودانن كظروفن كوقتك مناسب بيتن بهر ملتكي حتى بينغو بتخاوتن يعني احتمال تا همي مكونات هبن تا همي عناصر هبن تا خلطة عناصر قانون دولي ستطلب كتن هميت موجود بنتدا وتو مهيئ بكتب بيا دولة احتمال كانت دانت نيف دولتي ظروف السياسي ظروف اقليمي يتيف دولتي احتمال مجالي ندنا تو بينغو بباوي تشبر هندي هر منطقة وهر اقليمك وهر ملتك وضعك خاصة هي كوسوفو فرق بو اش كرايميا جزيرة القرم فرق بوش السودان فرق اش اقليم كردستان فرق اش تايوان اف كيزت في صار فيديو هيك تشوين مثلا سكوتلاند كيبيك الكندا
اما هر کیزه که خصائص خویت هین، ظروفت خویت هین، واقع حال خوی هی و هر یک دیف اساسه کی دیف بنمایه کی اعلان کی هندک نجاحت اینای و هندک فشل اینای. زور جان دکتور مادام مروی ام بجین ملتکی وکی جنابت بحثی کری حتی پنگاو پاوتن کو برف دولت بونه ویتن ام بجین ملت هبیتن ویتن عرض هبیتن ویتن ام بجین سنور تاراده کی هبیتن و تماندم دا حكومتك هبيتن و حكومتها يعني حكومتك فعال كاريكر بيتن باش هكر افهمي مروفي هبن ولاتكي هبن وكي ام بيجين كردستاني باش اخر بس ناوي دولتي شي كيمنينا اما تنيكو بيجي تو دولتي يعني جي هندك تشتي هندي هنا كوجوانا همياجي گرنگتر بن ويتن بينكرن بو يكي ناوي دولتي بدرستايل سر بيتا دانا. بله عندن نزدیکی این بابت خوب تر نزدیکی اقلیم کردستان که اقلیمی که فدرال داخلی اطار عراق که فدرال دا و بن آلای دستوری که دستور 2005 که تصویت السر دای ماینت اتحاد که فدرالی دا اقلیم کردستان اوشی وکی بری من آماجه پیدای قضیه که خاصه و وضعه که خاصه و كودانك يتخاصن وظروف الدور بريتو أبيت أقليمي ويتنيف دولتي ويتداخلي فرقا كيزا كردستاني كيزا كيونيكا يكون بيشن احتمال نواكي كوسوفو بيت نواكي السودان بيتن نواكي أو كيزا الدور بريت في وصلت في تيموهيكي نجاحات إنوي وش حكومات تخوفابون احتمال أقليم كردستان وكي تبجيت ترول أيها السعيدة أقليم كردستان وصلت في تيموهيكي دا تخاص 10 سالة شويدة دي بيشين تقريبا جالك عناصر مبری في كوفي ابت مونتيفيديو كنت بيشن طلب كلين كنت دولتك دابن ونف ملتك دابن اغلب شوا ميت هين ما ملتك هي اف ملت تاريخ خدا مثلا عناصر ابت نف ملتك دا كنت كسكي تشخيص كي كملت هميد السر ملت كرد تطبيق بن كمثلا تاريخيا وجغرافيا وكنت بيجن ثقافيا وعادات وتقاليد وهمي تشت ومرتبطا بأقليمك محدد وأبخر في عناصر ناف ملت ما دهين ما كيانك السياسية هي وأم مرتبطين قال إكودو من سقفك إطارك السياسي دا كأم ملتك ما خو بيك وجرتي خلال التاريخ دا السر بمنطقة وبجن كردستان يدوي ما أقليمي هي وهم السر وكي من أمجاد بداي ياسيش خير مهم تر محكمته هي حكمته أقليم كردستان خلال 5 كابينة دا بالتشكيل بود خلال فترات 10-15 سال شويدا نجاحتك جلك ومازنا إني أف حكمته جي حكمتك فعال بويا وحكمتك بويا شيا حضاراتك شا كنترول سر حدودها بكتن شا كنترول سر ملتي بكتن ووضع أمني كنت بجن كنترول سر بكتن وإدارة في ملتي بكتن شواكي نوعا ما ناحية إيجابية يادي دخول في العلاقات ما أوفيسو هاي بيقول أغلب دستوري عراقي مجال دا اقلیم کردستان که اوجی اکو بجن پریویلیج امتیاز که گلک و باشه کدا اقلیمی صلاحیت که گلک و مثلا دستوری دا اقلیمی که ام مکاتبت قنصلی مکاتبت نوعا ما درجه که دیپلماسی دا هبیتن امش در وی کردستان وکین ملحق ثقافی مال واشنطن ما هین مال لندن ما هین مال اغلب گلک اوفیس مش در وی هین اوجی برگا مکتب علاقات خارجی و هر ما کردستان وگاوی هی و وگاوی گلک رولک فعال ما هی ناحیه اقتصادی و ناحیه تجاری و ناحیه عقود و جلك ناحية نجاحتك مازن ما إنه كنتاك المجتمع الدولي كان أوجه صفتك جلك فعالة من تلوير عنصر السيادة واستقلاليات نوعا ما أوجه مرحلة لاحقا أبتين بشتي إعلان دولتينيتين تشيش كردستاني كيما تشيش كيمينا أبا وكيم أماجة بداي من إشارات بداي وكي تايوان تجربة تايوان أو شيء صومالي لاند أو شيء أقليمك تقريبا وكي هريما كردستاني همي عناصر الدولة تدهين بس الرأي القانون ده مفهوم قانوني ده هكذا همي عناصر هبني الدولتيني معنوي أو نينا كده بيا الدولة أبا رأي قانون دولية شكو جالك أقاليم وكي هريم كردستان عناصر همي تدا قوات اقتصادية هاي حدود خوي احتمالا نوعا ما بظانن شنا حكمتها هاي أقليم شعب مؤهلات الدولة تيتهين بس كي موجودة كودان الدور بر ظروف السياسي ظروف الدولة أقليمي نهل نذي خطوة طوفن شكوبون يعني نوعا ما هند ظروف الدين فيت هند شروط الدين فين جيبا جيكن حتى تجهنا بمرحلة يعني معنويتش قصدتش تا عناصر هميها بني الدولتين معنوي أونية تدبيا الدولة وإنما وقت
یه مهمه بو وی پنگاوه هاوتنه و ظروف و کودان دورو بره تجیبت هایی کار بن حالت وی پنگاوه هاوه زور جان دکتور امه هیدی هین سر ام بیچین نافخوی هریما کردستانی او ادگل بغداد چونکو کش آمد بیتن بارا پتر ادگل بغداد بیتن حتی کو روژا ابروکه ام تیدا بی موافقه بغداد بی موافقه دولت عراقی هریمت شیتن حتی ریفراندومی بکت یانجی سر بخوی براگهینیتن. بله بسیار گلک جانه ادی دست بگم ناحیه قانونی و اولجار ناحیه اطار قانون دولی دا قانون دولی دو حالت تنینه واصل في ما كه بين سه حالت مجال دنا اقاليم مجال دنا ملتا كش حكومات خوبن ایک شوعه که تنظیم که دستوری هبیت ما بین حریم دا ما بین حکومت مرکزی دا که خلال پروسس که دستوری او مجال دا بیت اقلیمی که مثلا خلال فتره که دا بنهند شروط و بنهند بنموها و خود سحب کردن و کی تجربه ما بین سودان و جنوب سودان پروسس که آشتی بو پروسس که دستوری بو و فقرات دستوری بون اتوماتیکیا انفصال بو باستفتاء و مجبور بو حکومت مرکز یا سودان که اعتراف بکردن او ای یا دوی ملت شد خود سحب کردن و انفصال بیتن حکومت مرکزی و پشتی هنگی هک حکومت مرکزی اعتراف بکر ده نجاحت اینیتن او جهر شرعیت تختصر ناحیه سیدا او وصل بدی مایی که درکتی ملت شد خو انفصال کردن اش حکومت مرکزی هکهاتو دید اف حکمت فشل اینای كحيمات حدودا كتن فشل اینای كحيمات ملتی كتن فشل اینای طرول اداری دا که خدمتا وان كسب كان أعد بن مثل الله في حكمته ذا وبن ظروف وقودان يعني حكمتك فشل خوائنا يا مركزي كنشد كنترول كتن اف حكومة نشد كنترول كتن تهديدات خارجي خاصة واف حكمة ضعيف ناحية سياسي وناحية اقتصادي وكنترول سر مكونات من الذين بن واف حكمة هكهات اثبات كر في اقليمي كو يا ما فتوايت اقتصادية اجتماعية سياسي نوعا ما يا اصطهاد كتن يا نوعا ما يا هكود يا بنبيت ريجريال تجريتن تبين حيادا ناحية شرعية دا نقانونية دا أفهر مشتن خوش سحر كتن بس تمام دم دا دكتور أفشيتن تأثير جيليب كتن بله أكيد أفشيت تأثير الهريمة كردستان بله بجو حالة أول الدوي احتمال نوعا ماش منا جريتن چكو ما تنظيم دستوريين ودستوري عراقي بحق تقرير مصير ما في تشارنوسية بحث نكريه او يجي نقطة كجلكا هكود بيشن يا ضعفك الدستور العراقي ده هكود بيشن وكي نوع غدرك يا الملة كرد هاتي كرن ايك شوا كرد نواتي حساب كرن كبيبل كشعب او ايك يا دويك ما في تشارنوسية بحث نكريه ما في تشارنوسية بوفي ملتي وكي دستور السودان بحث نهاتي كرن ما دام اطار دستوري ده تنشي ببنغو بباوي وتظني مثلا حكومات متعاقب تجارب هينية عراقي جلا بضد كردات راسفي وتقريبا حتى في جوفيجي احتمال نوع جلا عنصريها من البرلمان العراقي ده في حكمته العراقي ده نوعا ما نهل كرد في خطوه بوفن ورجاليه اللي بيجرن اذا اطار قانوني ده عندي حكومات مركزي بضد تابيتن احتمال نوعا ما مشاكل سياسيه من احتراف بتنكن وكي تجربه كوسوفو صربيا حتى بقى معسكري اشتراكي احتراف كوسوفو ناكيليا وحتى بقى يعرقلات تخنت انفصال بيدا زور جان دكتور ام دي في بيوندي ورگين بگرين ابا كاك محمد ايوار باش باش برا سرچاوید من زور سپاس والله برا اما لناو كردستان لناو حكومتي كردستان بوخما برلمان فاخسيا برلمان فاخسيا قانونيا هيزنيا يكا خوب شاندنا بقول لي ددن يعني دولتان تجربه دكاتره اولا او خو او خرافن كو اما اوانا بكين الدوله لا اما ناكن الدوله تكما برلمان مانيا يا ثانيه يتدروشي هريم وهالصاله ده صاله هروازه يعني هي سياسه لكردستان يا حكومتاني اوروبا شلون اكيد كنا زور جانك محمد بوشونا تگهشت جه خدايا دكتور بله زیبو بو بسیاره کاک محمدی لی پیوندی آگری امی جاوتین براش نیفشی بید بیشتن مادم ام خو ویک نکین ام خو ما مازنترین دزگاه وگو پارلمان ما پک خسته بیدن ازی بسیاری جنابی دکم چند فره ام ویک بگین ام لیگ بگرین تیگ بگین تنازلا بو یکو دبکین بو یکی امی برف قوناغه که مازنتر بچین پارلمان چو نظافلانی چکر گر خلاص بس چند فره
بیژن پشیمانی نیوارشی هری باشه یعنی چند فر عمل ویری ویفه بر هفیا کادی بکین بو کیکو نافمالا کردیا ریک بیتن ام بوی نافمالی و بیژن جهانی بگشت اوه امین امی وی پینگاوا مازن همیشی بله وكي من بو جانبته بري في جودي اف مكونات اف عناصر هكاتو موجود بالداخلي هر كيانه كده معنى اوينته مهيئه دولتيه ظروف كودان الداخلي يتهرم كردستان حاليا نتهري كارن بو دولتيه خاصه اف ململانه سياسي اف داخلي اكيد اف صراعات شديده بين داخلي برلماني ده اف صراعات شديده بين سروكاتي هرم وسرا الى اخره اخر نوعا ما سلبينه احتمال اطار كده هكتو برا بريفراندوم كيفاتشي وتو برا تاثير المروي كان احتمال رول يا سايدا احتمال تاثير التناكن بس الجانب جديده ناحيه كده برابر مروي كار سيرفيري برابر احتمال كار سر كان وبالمقابل شيء احتمال تاثير الراي العالمي كان تشكو بيقول مفهوم كينيه هاتي عنصر كينيه هاتي موجوده الداخلي عناصر الدولة دارن که مجتمع دولي بغدادوی ملتی کاف ملت پیگ بگیردای آن که بریار یا سیاسی که آن که توافق کرد نف مالوادا آن بوی بریاره چنکو رفراندوم استفتاء هکتو برد دولتی نیو چی بیت رأیاته یک بید بیتن همی کیان و همی کتل و همی احزاب و همی جهاد ایک بریار هبیتن ایک قرار هبیتن او جی سربخویه ملتك هكو بيشن براو برأيك وطني وبشن كو مصلحته وطني ابدانا السري مصلحته ملتي ابدانا السري وبشتي نزاعات تخو مشاكل تخو بيلن وبشتي في مرحله اذا جلك مهمه جلك مهمه توافقك السياسي هبيتن وحلك السياسي بجهن زيترين وقت جي تشيت يعني وقت تشيت هر وجهك تشيتن او كودانت مجالك ند باشن ظروف اقتصادي ند باشن اما شركي دا شركه جلكي كنت بيجني خراب الجل داعش جل دور برا يعني ظروفنا نتهوري كانوا بفضل من الملانات السياسي اذا يا مهمه جلك ما بريارك السياسي هبيتن ما قرارك السياسي هبيتن و ام بيج بين چه تنازلات بكين چه بيج بين چه مفاوضات بتر بكين مهم كاين حلك دا بشتينجي خطوه ديف دا بيتن او جي كود بيجن سر بخويه زور دكتور هكر هاتو روش في شيوي بچيتن و ديارجيكو الان هنا افروكت بيجن دي سر بخويا كردستاني راجعين دي ريفراندوم كاينو حتى ديما هكر خو همي لان دجالجي نبن توي حالتي دا مصير هريما كردستان دي بيتا چنكو نشرت او ريفراندوم سركفتني نينيت او ایک تو دیوی گاوی چه بیه جواکی نیو دولتی سرکفتن نینا ام دی چند پاش وهینه و ام دیگه هینه کیش خاله او دو دیال همیه گرنگتر هکر هاتو سرکفتن جی اینا لیتا عنصره که بیتن الداخلی دا کو او عنصرات قلبی چنده نبیت کو تسر بخوی راگه هاندی بیتن او کار سرکفتن کو ببیتا پیگه هک بو لانی بران برانم بشین دجمنی تا بزیترین وقت کارتی کرنه داخلی بکت چنگو تت ناف مالا خود کسکی بیستت نه بله اسكتلند شو استفتاء كر جالك ونزيق بوكو حكمة وستمنستر وبيتن حكومة لندن وبيتن بس فشلينا شو بود بروسيكو يا سايدا شو يا حسب الأصول يا قانوني اوتوماتيكيا كو بريطانيا اعتراف بكتن بس شو بو فشلوا بمعنى أمنية دي مهيكة وإنما اف حزب يا معارض يا قومي جارك ودي بروجكتك هي بو چند ساله که دیجاره که استفتاء بکنه و گلک احتیاجیت رول یاسایدا هک خاصه تو بن اطار دولت که دموکرات دابشی و دولت که رزگرتن هی بالماف مروف رزگرتن هی بالماف چارنوسی و ملت داخلی اطار و دولت دادشین عکس حالت هرم کردستانی وقتی بری بگویم ماجرا پیدا میگه تا دستوری مجال نداره دستور عراقی ابدا مجال نداره با ماف چارنوسی زورچه کو اهتمام داره سر حدودا شمالی و جنوبی کو بشنه سلام الاقلیمیه territorial integrate يعني بيجين العراق موحدة شنو بيتي تجزئة بيتن اما جنا دا چه حالتا کو تخوش بالاطار قانوني دستوري تو بينغو تجي ربي هكذا ما استفتاء الصباحي بموافقة بعضها هذا بسيارك البيت تكرن باشا مسألة قانونيته اريد يا قانوني بيتنا قانوني بيتن الاطار القانوني دا مقوت حالات توي قانونيات محدودا هكا هاتو ما إثبات كما كي نقول تبو حالات السياسية كبالفعل حكمة بغداد فشلوا إنه ينجي دستور هاتو انهيار بو في النظام الفدرالية فشل إنه العراق ده أما مجبورين ببنكوف بروفين أما مجبورين ده كيان خوب بارزين ده حدود خوب بارزين ده مافت خو ومكتسبات خو تبع چند سال من سرخبات كين ده بارزين أما مجبورين ببنكوف بروفين چونكو چه
مرحله تاریخیه هکان به پنگو فتاوین و کی میگوید تا ویتن توافق داخلی هبیتن بریارک سیاسی هبیتن قرارک هبیتن یا موحد کیلگلینا مهم اغلبیت ویدن اغلبیت ویدن دا نجاحت بینین اف حالتک هکو نجاحت اینا دي بشتنجي مجتمع دولي جديد بتشوفك مازن بغرتما وام مكتسبات خو تجارك ودي ماستر لكين وتبرا وهكو بجن مستقبلك اكو بجن يخوشترو برفرحتري ان شاء الله مستقبلا ديشين هكاوتو فشلينا نسبه هكاوتو فشل نسبه فشل جابي احتماليه بس في احتماليه جلكو كما احتماليه جلكو كما فشلوا معنويين دي قضيه كردي دي راستين نو اف قضيه مستمره دولتين اتعصري مدى اتعصري عيالي مدى عيالي مدى بس دي باش وچونك بله اكيد دي باش وچون بس هستانه توایی ناوی ملتی دا گلکا برزه و اوک و بجن تشتکه اراده ذاتی هر ملتکی هر کسی که بگاوه هبیتن ما في سربخویه دویتن و دویتن پاسپورتا خواه بیتن و دویتن سربخوب چطور بیتن و حدودت خواه بن يعني بس بیتن کارتی کرنیل کرداب کتن یعنی وکو پیگه هوی نیو دولتی چنکو دی بیجنما هر دولت کازل هست دی بیجیتن و گلک کرکوهین سربخواه خوب راگهین و راگهاند و نجاحت بدانیند بیتن توی دا کارتی کرنیل اكيد هرچند حالتك ضعيفه جلك ضعيفه بس اكيد بنايني بس يعني مروف بيش بيني هر تشكل اكيد يا سلبي بيتن دي بس معنويه دي راستيتن دي تأخير بيتن بس ناراستيتن ده هر يوم مستمر بيتن دكتور قالك جاراتي تقولن يعني حالتي توكي فيغا فيدا نمونه دي بجن شر داعش كيشن مين هري مازنت قلب بغدانه قیران حوصای مازن آبوریا سر هریما کردستان گرتی و سنور ما بیجین بردای و افروکا شرکی مازن سر سنورا همی جهان لی آگه داره که افروکا هریما کردستان یا شر تیرورت کت کو پیش همی جهان و افروکا یا شر تیرورت کتن حالت این وکی ویگا فدا چنکو وقت جید چید اتفاق سایکس بی کوشی ها دیماهی که او ام بیجین گورانکاری سرداتن دون زانی کاده وضع چلی هدن چند گرنگه مد ویگا فیدا بر هوی هبن او دی چاواد وی وقتی دا پینگاف هاوید ده هاویدن چنکو مگوتی اتفاق جی هنده خلاص گورانکاری ده هبید و افشاره جی البدر مالاته یا تو چلویجی که وکی شیره که دو سره بویجیب چی ده تبرید بویجیب چی ده تبرید چه بکه این ویگا فیدا بله مد بحث خوی دکترای دا و کتاب خوی دکترای دا من گلک آماجا پنده دای وتقريبا أغلبية أساتذة من وأويدت من البريطانيا متفق بون السيرفي رأيي كو عنصر كيني داخلي دولتينية بيدن أو عناصر ني خاصة بو كي موجودة وضع أقليمي كردستان وضع ما وضع كي يونيك وضع كي نوكي حالة الدور برد أو تجارب خلال تاريخ دا شو نوكي ويا دفاعش مكتسبات خو ودفاع إش مكتسبات خو إش بنمايت خو وش أصل خو وش عرق خو احتمالا نوعا ما شرعيتك دتويم التي كسر بخوية والجريتن خاصة بضد التيوري والتهديدات الخارجية هكو هاتو ملتك إثبات فشل وحكمتها مركزي كر كو نشد دفاع شوي بكتن ونشد حدود السنورة خو باريزيتن وملتي خو باريزيتن هر كيانا كبشيتن بريكا إمكانيات خو كبشمرجي كرولك بيروزي إيناي بإمكانيات خود محدود شان في دشمنتون دراو داعش وأفدس تهاريكار الجل كبراستينن حتى أول لحظة في جوفا بيتقاوين هذا نوعا ما إطار قانون دا شرعيتك الداتا برو بيش فاتشوني إطار دولتينية دا يعني دفاعش مكتسبات ودفاع إشكيانة برو تهديدات الخارجي تو حفاظ السر أمنية كيان خود كي نوعا ما شرعيتك الدناتات وفي بينغوفي بوفي خاصة انك تو اثبات فشل حكومة مركزيت كي اما جالك اكو بجن وقتك جالك باشا وقتك جالك ويديا اكو بجن ي مناسبة بكردا باستغلال في وضعيت كان كدفاعش مكتسبات خود كان واثبات فشل حكومة مركزيت كان سورجان بله دكتور ديفي بيوندي جوارجينو وغارينا فا بله بابا دليني ايفار باش الو ايفار باش ما مستقبل بالشاني باشي برا سرچاو نزور سپاس جلك فسيادات كم وكرارنا بابا دليني جلكي كيما هبالا بله كرم كسر چاوا جلك فاس ما مستقبل ممتا دور بابتتك وكيشا درزبونا دولته بله نظام ده ممتا امخو يشمل ومن امخو اغنيه بله وام هر حزبكم ما يجيب السر ولا تكيف ما وهر اولت هو حزب المسر
دجمن أنا ما مست بله وجد غير ده أفكشة درس بتن وجد ما قد كابو ما مستوى كده بيجتن ودمك خوش صار ممنون جنابت اما از بسیارته باب دلینی شوازه کی دیگه هین ما دکتوری چون ما بحثی به چند دیگر که ام ویدن ناف مالا خود چابین لی دکتور درزبونا دولتك كرديك الهمي رخين و دجمنين هفدو هنا يعني ام بيجين نمونا او ايران او تركيا فيك ناكن و تارادا كافروكا جرجيد ناك ده قال عربا هر دولات قال عربا ام بيجين گرجی هیا همان دم دا امجی وقتی بیجنی عراقی امجی دیشتوه بین از باوری ما گلکش صابه دی گرجین ما بلکو تاراده که دی ما سنوری خوید بس بلکو او جیل ما بیتا دجمن او نشرتشی ام ببینه جیران داعش هکی یعنی بیج بینی هندی جیتی تکرن ام ببینه جیران ادگل ام بیجین داعشی حتی دیمای باشه ادویری دا دهری ما کردستانی که بیتد برچه پیلادی چنکو آخر افهمی دجمنن و همی ریجرا دجمنید کردانشی دجمنی نیکودونه و دجمنید کرداشینه دوی رابشی افاز دولت دوی گاوه چید بیشی بله مفهومه که هي تياساي دا بجن لاند لوكت يعني اكاتو تو تعرض كي دابي دور برت اوف نبن دور برت اوف نبن شكوت اطار قانوني دا حكيت اوف هاي بيتن الساحل البحريه هي احتمال 12 مايله شرعيته صلاحيات تخويد يساوي قضائي نافي بحري دا نافي ويدو تبي تو محتاج موافقاتي وحتى تشتت ناف 200 مايله دا اما مشكله كجلك ما ظن فيجو في هرم كردستاني هي مشكله اقليميه چه دور برت مناوه او یاد وید چی بحث ترکیه پشتینگه بحث ایران که این کار ولی واچه تأثیر و واچه سر اقلیمی ترکی حتی سالت برای 19 ساله سیاست های گلک یا سلبی بو الگل اقلیمی احتمالا حتی بری معاهده السلام الگل پککی نوعا ما السلبي بون الجل اقليمي سلبي بون الجل كودانه المنطقه خرده برابطر تنسيقه الجل حكومات بغداد متعاقب خاصه بشتي انهيار صدامي وصلت فيديو ما هي كده بشتي خاصه وصلت فيديو ما هي نوعا ما بشتي اعمار وبشتي ياكل بجن بزنس كاتيه تحريم كردستان ده تركيا چاوي كي دي بغداد تحريم كردستان رايي من الشخصي ده تركيا هكذا رأيه هندك هذا مثلا كاحتماله سلبي بيتن يا نيجاتيف بيتن رأيه مبخوضة تركي نوعا ما توجهه وفي هاريكاريا أقليمي كردستانية وهر حساب هاريكاريا بيشم نابت عرقلة برانبر استقلال هرم كردستاني چونکو بو دد مصلحه تاویدا بیتن اقلیمه که سربخو اقلیمه که بیتن هندک جهاشی دکتور یعنی مروج بیر نکد یعنی سروک ترکیه یعنی بیشین سروک وزیران بیشیدن هکر دولتک کردی الولايات افریقیشی درست بیتن از دجیوی ما یعنی بله اف سیاست داره بونه و که میگوید اغلب جنرالات عسکریت وقتی داود گفت خطاب سیاسی و وگاودا حكومات فيجوفيت متعاقب التركي ده في خطاب اخوه بدل كذي ونوعا ما يشبه مصالح وقت اقتصادي ويشبه مصالح وقت تجاري ويشبه مصالح وقت ايدي او مجبورا هقول باش نوعا ما علاقات خلق الاقليمي خوش كان علاقات خلق الاقليمي نخوش كان احتمال نوعا ما اقتصاديا ضربه فات كبيتن وبوانا باش بيتن فيجا كزخطه اتحاد اوروبي السر كزخطه مجتمع دولي السر تركي زخطه روسيا السر تركي بود باشتر بيتن قالك علاقات بالجل هرمي باشتر بن نفس البيبن وإنما إيجابي بن چكو الصراع كت شت اتحاد أوروبي ده يا الصراع كت نجار روسيا الصراع كت نلقى المجتمعات العربية حاليا بيجوا مجتمعات إسلامي مصلحة تركيا ده جلك كو علاقات خوش كتجل أقليمي نيجاتيف كتن إيران جي بالمقابل خاصة بشتي شهر داعشي سياسة أخوها بدل كده الأقليمي مصلحة وضع كو هوالا كبيتن شر تنترابط سني كتن هندي سني نزيك حدود إيران نبن ككرد دعم و دلبرسنگی وراسین او دبهمیشان خوبه دعمها که کنه دعم حکومت هرم کردستان کن ناحیه اقتصادی و ناحیه که بشن سیاسی و مصلحت هر دو کدا بیت ایران و ترکیه کو دعم هاریکاریا
هرمك سر بخوب كان چونکو بو ناحیه سیاسی دا و ناحیه اقتصادی دا احتمال گلک هاریکاریا بده کنن از الجلوی رأی ما بشن احتمال تحفيزا كرد تويري بكان او جواب طلبات سر بخويه بكان بس احتمال لك جلك ضعيفه چونكو استراكشر ما وبنيات ما وتجربه ما اتحكم داريه دا فرقش كرد تركي وفرقش كرد ايراني وما كنت بجن بنموي الدولتين هين وانما بواجي هیویدار مستقبلا اوش بگهنه في مرحله بس واجي وقت بدريدن زور دكتور ام دي في پیوندی جی ورگری بله از باوریما کاک خدرت گلمه الو ایوار باش ایوارا باش کگو سرچاوید من زور سپاس فرمو کاک خدر تو باشی سیدا شحالا ایوارا باش ممنونیتم ایوار باشتر کرم کبرا کرم دا بی سبارت کشه درزبون دولت آلمانه بله خودی پیشایی بیجم لازمه اما بخواه اتفاق بندناوک دا بله و که امی حزبیت سیاسی بله ام همی هاریکایت ایک بین ام خواه نفمانا کردی بریک بیخل بله دا هم بشن دولت اکرات درستی و ریپوبلیک دینن سر بخواه کردستان را گهینن بله پیدوی هکه هایی که باست غیر دولت بد دستی درکی نفده ها بنونا یشمدی بزحمت بد بله پیدوی همه بخواه مغلا خواه رید بخن ام همیجی پشتوان دولت ها کردی بن حتی گوبه تبا جهاندنو ام سر بخواه را گهینه زور سپاس سپاسیتت و مسیدا جید کم ممنونیتم از زور سپاس دکتور امدی چینه وی ناف برای پاشی دیوه گرینه و تمامی برنامه گلمه ببینه رام پشتی ناف برای امد گلوینه برکت همی مالایه و حواله همی دلایه باقش کردن و ششتن از هزری بوناکم جبرکو باشترین جور ابجیه تمیزین ابجیسی بو رکلام کرنه لی کانال وادینا سات پیوندی وان جمران بگن و گرانه و بو تمامیه دکتور حتی فی گاوه ام بجین تیتا گوتن که هریما کردستان آبور جیرخانه که آبور یا غصا پیس نینه که هکر هاتو بو دولت سربخو هات راگاندن افولاتین ام بجین دورو بر هکر دجات یا خوشی راگاند یا هکر خو سنورین خوشی هات نگرتن او بخود ناوا خود ام بجین جیرخانه که آبور یا پیس هبیتن ولات خو جیانی بو پیدا کتن و حتی دیمای باشه مل هریما کردستان ادوان سالین بوری دا اوا پیدوی بو جیرخان آبوری کریه که ام دولت کل سردانین چنکو تیتا گوتن دولت تینا درست کرن بشن ناهینا راگه هاندن یعنی حتی ویگا وی امی بحث کین هو ساده چی بید وقتی اوه همی چی بون تو دی بیجی از بوم دولت یا انجواکی نیف دولتی همه دی اعتراف بتاکد بشت اوه بوی دولت ما حتی ویگا وی هریما کردستان تیتا گوتن که لوازی جیرخانه آبوری دای تایبت و چند سالین بوری یا نمیشین 2 سالین بوری بله بسیار که گلک جانا دست خوش تروی نیف دولتی دا تجاربت نیف دولتی دا و که مگویتا هبون اقتصاد که قوت نشرت بیا دولت تجارب گلک چون سر مستوای نیف دولتی کوسوو یا فقیر بو دولت
امكانيات نبون وانما دعم امم متحده واتحاد اوروبي دولتك وسبخو تيمور الشرقي جنوب السودان نوعا ما احتمال امكانيات نبن بس اما نبون عرقله برانبر دولتيني او ايه يادو نسبه هرم كردستاني وصلت بوريدا احتمال وكيل اندجين احتمال ما كلي نص صده مورد ما نفط احتمال ما كلي سر نفطه نفجي سيكو وات چند هیوی چویدا گلک هات خواره تقریبا ب $30 $40 گلک هات خواره تاثیر گلک سلبي الاقتصادي والاقتصاد العالمي وخاصه و مناطق احتمال و كلي سر نفطه وكي هري ما كردستان مع الاسف وصلت بوريدا احتمال هند السياسات هبنيت اواكرنه بس السياسات السلبي بون ناحيه زراعت داد ناحيه صناعت داد ناحيه خدمات مهنی دا و الى آخری که استراکچر کی دانن که اعتماد ذاتی که گنج ما بتا شول کردن و معاملات و مصانع دا استثمار که ایجابی بتا کردن قبل مشاريع و مصانع و معاملات اكو بجنيت صناعي و زراعي و استثمارك بتا کردن الاقلیمی که صبايا که هات مشكله که وصلت شد بیتن که اعتماد ما كلي سر ما بیتن نوعا ما في ناحيه دا سلبي بو هكا ناحيه قطاع نفطي دا كاعتماد ما اكو بجن نقطه صدر سر نفطي بو صبايا که هاتو بو دولتين خو اعلان كين احتمال نوعا ما ضعف بيتن وامكانيات ما نوعا ما هن هاري نكن كو ام في خطوه باوين يا درست او كو اعتماد ما افروه مستقبلا ام قطاعات زراعي وصناعي تفعيل كين دكتور بري چند روجا رابورت سالانه يا وزارة درفه يا امريكا دركفت ادوي رابورتيجي دا بحث هندي كربو كو هريما كردستان شوا ولاته اوین کو یاسا مافی مروفی ام بجین تعداد لواس یعنی بجین بن پیکرنا مافی مروفی ام بجین هاد بول قلم دهن و نمونین چند کسان آجینا بون و دیار کرد بو جهان همیه دیار کرد افدی چند کارتی کرنل هریما کردستانی کتند ویده میدا چونکو هریما کردستانی هم بجین بلکو افروکش لایکی و امریکا گلک هاری کاریه بود کتن بو شر دجی تیروره حتی بلکو ام بجین هاری کاری واندمین بیدا بو هزین پیشمرگی هبنیه هواری کاری مادی و حتی دیمای افده کارتی کرنه المکت یا نه و تماندم دا هم دی چاوشین وی هم بشین برو واشی دیار کین وی وقتی دا هم دیشین وی خالا لوازی درست کین بله رودیسیا زیمبابوی سالت دیمای که 67 یا زیمبابوی حالی افریقا حکومتك تشکیل بو یا عنصری و حکومتك تشکیل بو سر اساس اضطهاد بو مافت مروف و اكد بجن حقوق الانسان نوعا ما نتهت نباراستن واعلان الدوله هاتا كرن مجتمع الدولي بجانب السلبي بغدا كسي اعتراف بنا كر چونكو حكومته وراسيستا يا عنصريه يا طائفيه وحكومته احترامها مافت انساني ناجيدن حقوق الانسان افهم الهرم واقليم كردستان ركراك هاي عفو الدوليه امنستي انترناشنال اما تقريبا هر صاله ريبورتك التاريخي سر ابيوس سروا انتهاكات حقوق الانسان سران سري عراقي كما قريه بغداد البيضة نوعا ما احتمال اف معلوماتها دقيق نبن اويت سر بس انتهاك حقوق الانسان كان بلاي جهات الامنيه ولا جهات الديفا اما بقوي حرب كده حرب كتندراول ديال داعشي تقريبا هكو اداره بوشي تقريبا اشكال وانواع التعذيب الابو غريب ودي تبرير كده امريكي وبخلص المستويين في دولتي سجون امريكي واداره امريكيه كنت بجن حتى في قوي نشينا وجهك قانوني بدنا واضطهاد وتعذيب وانتهاك بحقوق الانسان سر مستويين في دولتي هرم اقليم كردستان یا دفاعش برجوادیت خود کردن و مافت خود کردن اف ريبورت دنا دان سر اقليم كردستان احتمالا نوعا ما هم دقت دانه بیتن بس ابلاي یا سایه رزگردن المافی مروف و احترام اقلیات احترام مكونات كمافت و سياسي واقتصادي واجتماعي دانه و رزگردن لبگرن و بينت حياة السياسي دا عناصر ديالكت مهم بو دولتين زوجان دكتور ديار افروكا ريو رسمي ججنا چوارشنبه سوريا كردين ازديا بله ججنا بيروز بله ججنا بيروز بيتن لو ما برادر بيشن دميت خلاص امي چينا پرزگه حلالش و وان ريو رسما بزيندي دي و گوهزين لو ما مدويتن اصلي بورينش تفازم كو اسنشيام دريشي بدن برنامج هكر جنابته پي و قديمه كي بيت شي كرم كي بله عند ججنا براد خويت